fai o alo o siso Christ. De to hana fama mata ba. Per mama no. Quando aqui pelo sua glória de Deus. Mas todo na madeira como o. Vamos todo na morena, mas foi foca. O malona malô foi bouri o malô sio que mama. O glória e o malão ali, o fafeta e a fiona. E a quando tu a malô como a fiona tá para o malô. E ma fafeta e ma malô. E ma falou que eu for fora e já foi e a Christ go arba uma fama oi. Me coisa mais fácil que aleluia. O grande é o tua. E tem que cuidar. Cuidar o que ele vai quando tá vai buscar. Então tudo que vem é o tua. Para tal da riva que o tua. Para o que eu tá onde que o tua. Para o que faz bem o tua. Para o faz o manto, a canaca. Para o faia que o tua. Amen. Para o que o que a tua. E tá
come from our Lord. Oh, hallelujah. Kataki maudou e fiaf koe. Mau bea kotoa pe whai ngā hiwa koe ame te mau whai. Tua e te mau whai kotoa pe. Te whala nani ea te ea whiona. Mau roto kotoa e no whai wafa aro sisu klas na kia koma. Ka pao te mau roto pe te mau lea kotoa o ni. Ka mara mai e te wa. Ka wa ua. Mama, que va a Lea fai apostolo Corinto tanto Corinto culturi che offa amen kamu kapa ke nai ma fai fa la mari fa da da la mari no ilo ko la mari ku ha u pa pa ni kolo o ni me off to vi be ke la ha ke ssc de nai a ko ni o la fa da la ki o to ke fi la na kan mo do e fa ko ni ke ho pa ni ai wa ko ka ko ni e fa ko ni i turi koe o kuni hanga hiki e mounga me tau soatu e ai fuot mounga go Australia o se ata tau iako koe ni wo lea e mounga ka go horofa e mounga i nai au koe ni te ni ngai ka pe ngai mounga mera pa mea lai ngai mounga koe ho tau loto e nai bea iwa ki toi la vai a horo e nai bea iwa ki toi la vai toko te me te tau toro tau tui mau ai tui o hike mo ngā ne koe mena tau wako ki ai au koe ni pau tau heni e fiaf koe ni te tau toi hoko ako no tamat mo toi whawhata mo whawhau ako e tau ilo ke wholofora no tua te koe ia leo mo ui koe e whanau o wana tau hipa ka koe ki tau doru i au koe ni no tau whawhata i e koe e Spirit of the Lord is in my heart. I will dance like David danced. Spirit of the Lord is in my heart. I will dance like David danced. I will dance. I will dance.
kohono lomi ko fo no ta dotolu ka wo me ho na wa ma e o fa ta ko da go pas ye ki pa mo de ko ya ho lo na ka wo ma ka ve da ni wo ando le ko se pa fa ni ka wo ko hiba ka wa ka ma ni na fa ka ni fa na ma ri ko ya ko de mo le ka wo pas de ka para ser iniciativa do Wills que na capa e na go ni de ya ko ni for that game. Hallelujah. Ihe hiba para te vitaka tokana ki hela mali o tua. O tau le a ke hiba ka we de fa ia ki he tau mo ui. Like this. The Spirit of the Lord is upon me, and I will dance like David danced. So when I look at it, if it's true, I make my praise before the dance. Kabapa manetau sing, kabapa sing. Bahari fakau utau sing masih siva, kita nak I keep on. Kai hiva te vita mo dance. Amen. Wata hana te poto ta I keep on. No problem. Esse assim mativa mo. I mean to come ma heta wako ke praise and worship but I truth and purity and only mo ma I ta praise mo otua per hoko ma eki. David, I like that song. I used to dance in that song. And I like to feel that olunga e kono uinga. He we go for him. Ka for next time you sing kole hata hata kipoli. Ka ke hima mo ke dance. Amen. Pepe akara. Kau ba ba ko ta fa me akoni. Sasi. Lutan I am a teacher. Pai be hamme a wiga ke to ni mo me o mo oni au ke a ko ki ta to kia. Ta sio leva e ta uni me a ko to pe ke fa ke la ma le mo oni. Ta se ku pai ke ta mini ki e a ko mauinga ko tui. Pa ko fela ki ta to kala pa e foi vesi ko eni o ta moi a kia ko tui ko ta kakai monu e ta to ansia he pelu on fulmataha vesi hono no but before I touched that was found the museo como cloth for to new o kai peke we ia ya ko e pui lo hani ko auto per taxi per o tu per fe tu kwa ia ko loto e to ena ki ta o e nima pe ta e tol putia ke hanga he ki o fa inasi akai o ana aku anu te kai ngawe pe enjoy au kolo ko ne o tua amen o na ke ka fo ko hane ko kala che na mato ma tu ko ni ta kala ala tu mo pe mo ka mo kala ko ya mo ma fa nga mali che fu coloia efeso le lo come coloia efeso va tolo sai efeso va tolo peso ni mabalu vesta ano pakot koloa fufu ya vesta iba ko e ku kole ke foaki ke te ki motor o tawa mau me awene afio mo iro ia ko me ko ta me ta mau me le ko hau me o tua ko ne afio ke ne tuku ke foma hai di hola male ko mo ta ta roto ke mo malo ia se ve si te pu se ve si te pu ke koloa se que ai na pawane ai kore a paula que cai na efeso que foma e moa ai ibi pega
malohia. Nadaulawe ane po isa akoe. O hana he tui o omi kita oa kita ofi kita stay connect ki he otua. When you stay connect, pe tu taki koe, hai whata koe mo otua, o koe mea ten whai. E ano mai lewa eiki o waea koe akono power. Amen. If you want to get the power of God, whatever, anything in this world, you must stay connected. You must what? You must what? Ina ki fo ilea koia, ko hoka hoko ko te otua. Kaka hoko ko te otua, stay connect. Koe maa hongiringa, keke maua marui, when you stay connect, wo hauleva ai otua, o lave mai o tau waea koe, wire you up with his power. Amen. Mea kotoa kuke araki ai, there is power. See, when I stay connected to God, pea, koe te mawe ki e tahe whakroa kau, ka o mai ai ako toi tapu mo maranga mo fatumia frasesi bangi ko ha mea whakapule a ko ha mea whakasiasi o ko mea o tape amanaki ke whai. I have to stay connected. That's my secret. Koe haha na uhinga o ko stay connected because of the power ke nga ke waea. Me ma Ate unga ke nga te me mahino, o mahino. Ko hinga ke waea hok tangata I roto. Ke waea hok ina men. By the Spirit of God with His power. When I stay connected, everything in me is like an electricity. Ko me ate whaki ai, there's power hau e taha ko ia. Pea koe mea te wala ke ai, there is power. E ai power hai mai ka. E ai power ho holo holo. Sometimes I don't have to connect with my physical body. Ka te hanga ha, or flow something. He uni mea kato ko ia. Amen kia? Amen. Tuki lalo ho tohi whai whikau. Amerika. Ui, alake o mei koe tāna. For example, ko hai e hauru mo tō ia holo hoa. Un mai ki roto. Ka koinga, when I stay connected, ko hanga laka heo tō waea ka hono power. Amen. When the waea hono power, everything that connects with me or touches me has power. Just a big man. When you look at it physically, maman goni, such a big man. O paulu he ki foi like koma tu pe. And then sometimes I used to put my hair out. The point I want to show you, I fokoloa o hanga toa o mai ta ina se ka ke tawa kia. Amen. Sonny, can you speak from there? Karang mai kami kia. Tau tu be. Ate magaga no mutu. Ko hame na ke ngoi. He tawa holo ya koe. Eu vou fumatar. Ton matar. Mama, look at that. Exactly what the Bible says. Perché che te lava con quel poche cose. Wow, fine. Coi uccido.
ke kola te kai te tawala atu how to get. Tō manuia e mōtoro. Sai ko mālo i beba to ki whenga haki ke hiki hano. Ke ne tōku ke whomai haiwi pe power i hono lamali e ki homo tātai roto. So there is a connection there. Ko e lamali e oe o tua moho roto pe ko koe. Ko pake koneki ka hau e pāwane he o tua ki a koe. Amen. Once you stay connected, now you can see. Because how we get our winning ear, get our mowi, we get our stay connected. Amen. O se ai te koroa ia, o se ai me kotoa, ko e mea ko ni ko whainga taa e te stay connected ke o tua, he upe vele, e upe ohi moe maman, ko ni me vele, e fe ohi moe maman whanatula. Te walo pola me ai he telefoni o si osta iwi kai tatale mai ai koneki ki ke mau power ki ke amoia. That is the only way. I can see ke lift e kau sia simo mo e sasi o Emmanuel it is a church working with the Holy Spirit. Therefore, outcome the work of the Holy Spirit is power. People can see the power of God moving. Everything. Ai a kono ngai ki mo tangata I roto ke mo mawa hamalohi. Ko to ta hamalohi ko I ia ko powerful is a man who connect. Who stay connect. No matter what. Ko ka fahinga to hinga ko na winga ko ya. They left. They don't connect. Te hawa pe ko fe mutu mai na ke kape na ke loi na ke fai un mea but no we can look at you it's just because you are cut off from God in a relationship with Him. So ta tongo for the only one word you are a part of cut off from the source of power. Amen. Yeah? Ke fale kai somoro toko mea yomo tui all those stuff, all those relationship with God is done by faith. Ya koe tui koe ya, you know it very well. Koe o connection pe ko relationship pe ko whekau aki moe otua is done by faith. Aki atui tamai. Kake onu ke te ia tui, he is there. O ke kete ke toka ka empty chair. Ke kete ke toka ka empty air. Or empty room. No, believe he is there and you talk as though you are facing him. Mamosanga, believe he is there. Pako ika ke ngata pe okuyai. Pea kamata lewa I hootui, pea kamata ke tuku ana whainga maari I ho wheo hima pe ke whaiaka. Ke ngute. Whaiaka. Koe whaiaka ki tato e mete toi taki koe po maku o aka ko ke loroto. I fwoi ke lesi mo power o tua. Toi whainga mata ke whakatau e reike, no, you never touch koe nga, e ko ke whaiaka. You are rooted. O ke whaiaka ihe o wha. See? He ka me te tāki ho o wha. Neo, ai, taratu ka te koe, he kai atua mea ka te still love pe koe. You was whaiaka. Whakaiaka comes beho stay connect. Ani, he'll stay connected. E ani koe ai whainga maari ke waka ke alu. O lawe ke mai mo. Maua. Whaiaka e o wha, mo pulusi ke trunga koea, ke mo whai. So ke ai, kone taimi me kute whaiaka ai. I think I have shown you a film, a picture of Kakatisio, Arizona. Tu vedi usana o che sioloto che hai da che figli. Come futto a fate Leo Arizona.
Kai kia kau e tupu ato kakati sibe o ku tupu afa whaka o whakange i ha whukakai i tuhelo to toafa. Pate te whanau he pōri he mahina aho ka te alki Arizona me Frisco ko o lele ko o sio ko ne ofi peka Arizona ke sio ke fui ke tese ke mo'unga ke sio koe ke kia akau ia e whitugate ke lea mai hala hoa mea pete ke sio kai koe kakatisi lanu mata ka teke whaawhehui ka te au sio me mea wha a ko e tai mana mea kwai you learn me mea ke sio kia mea ke whanau kia mea ko tope o te tuke au without a reason you have to learn from what you see and you look at it I learn o ku lanu mata ai kakatisi mo ma ui e mau lele tai me taha wa kau ke tuua me I want to know what is the secret o mo ui e be kakatisi he toa wha o whikawa te o take alo tu usi mai i fuwa kakatisi o ne tu usi mai ko ia o kuawa loto ia si hore mea o kuawa ai foi sino koe kakatisi o kuawa lele o anui foi o au ki he aka o ka ta aki koe ako o whani funga maka fo nau tupu peka no une lepe maka ta koe funga maka e that's not the real place o kai koe poto i o whanga i ki nau toka so you have to look at the secret o kloa i e fukakatisi whatotoa lato ta aki mai aka ta boku ai o huhea wai maka pia hūta tolo ai. Pia anu koe a mai maka koe a, o tau ia ke fo iha, ke fo i mai ku tātāna ki e awa maka koe a. Koe tengo uhalahi ai a Amerika pe uhalahi e whonua, ku tawhe mai ia me maka a wifo huhe a wā ala pe o form a pool of water. Pia to tolo lewa e a kai e kakatisio o wha o mapu, ai Akai koia, o inu pe mai, it's a long way. O whetuko mai, a nourishment of that water. O hake e misima, o whakatukoa, o hama e ki mama. You see, what you show up, e maman koni, that's not what I will you. Ka whakatotona, what is your secret? Ka whapupuri, o ke ha. Stay connect for o inu beki vai ke iyo. Amen. The world can see the change in you. Can see the beauty of your speech. They can see the wisdom in your mind. They can see the power in you, but they can't see your secret behind. Okay, inu ko e beki vai ko. That's a great message for me. He taimina kua koe, o paulewa o sio, ki he pehe mai koe a paura he tohi e wheso mai koe. The way how to get to the world, ke koloa ai o tuau ni o mai ka motoru, is what? Is to whaiaka. He tamai, alo peho o mo waka, ke koe whinga e aka ke loloto, ke lame, ke koura mo e siwe no fufu, koe vai. Ne anu pe ai o aka mata lewa ke mata an koloha ko ai otuma ko situ fa holma se vesi pe anu la lewa pe aka mata lewa ke aka o fire moto because you are rooted down ke a source of love that is Christ kamata lewa ke fire aka pa ke pulusi pa fai Kake kamata lewa ke asima me whakautua i a koe. Kamata lewa ke lawa ke la vei hange ko tau ma oni ko tope. I become one of the saints of God. Puna momu a koe o ilo matai koloha. Momu a ilo matai koloha. Hono mauko, hono lolo, hono maulunga, mo hono loloto. Look at that. All that surrounds the riches of God in Christ. Kamata lewa keke ilo ya e koe. Kamata lewa keke ha
ke hange ke hanga ko ilo. Ilo ke ilo ai ofa kalaisi ai aku holo ate ngata anga o ilo. Sangat kamatlega ke ilo ofa kalaisi kamatlega ke besiala. Aku fayara beka ofa be kia. Aku beo fayang halai mama ni kan ke ofa ide ya. Sangat macam aku vahe ke oma shopping honi ko ke ofa be ya o mai ki tola. Tele ka mata le ke whakalau ke sio ke mau lolo a fola i whau o e ofa o tani ataka i koe ke longo me whaki koe tu ke unu pe ho secret au he vai o ko sisu ke ano ko ngawe ko ho le a ko ifo ka ngawe ko ke ano fa ko ki wa mo le ka frofona na lau i ko na lau tai mo e ke bongo Africa, I know. Because that's our time is as good. See, come here, ilo when you lay. Ko le habe ilo ke tangata ko. Pa ko le habe ilo ke tangata ko. Ko le habe ilo ke tangata offer ko. Ko le habe ilo ke tangata dai offer. And if you want to know, you don't have to go and study in a dictionary. O whakaeke ke me whātua. No, come to the table and wait till we talk. And that's the end of the story. Amen? We talk about it, mau ki pepa ta o whakalongo ba ki computer. Ka whaile tāna, hape o whakatana ngā i tanga, hape o whakatana ngā soni. Eke ero soni, computer pe ho i ulu ho atamai. O e tango mo mātu kwa ke alu formatara. Sì, stava fusiana americana, tutto fatto. E voleva, caro, how do you know? Si viene a matare no per un cuore mai colo qui. Tamai le tantai ne ani. Katanata o viu hapme e colo. Tanata le lei ko o te kamsa ho ki sta colo ani. Pas kata gigi, is there bringing God? Oh, wow, hallelujah, amen. Mau matau mo pe ke mo appreciate. Tama na mo fakati mo don ko don ko. Hallelujah. Koe be dai mai tu so ni ko ni ha ka be da. Ka ni ma so be la be ni fa. Be dai pa si po ya. Te fakati to ta. Hallelujah. Che ho si sta su un pasolo. Allora ma sai, o facasi. O what me natanga ilo. Sai, kai whakafono ki motor ke a usia hono kato a kotoa. Ai, o tua. My gosh. O tuku a tama o tua ni kolo a ke whafono a ki koe. You can name one color of God you want to have. You don't have to pray for it. It's already waiting there for you. You have to stay connected. Kai tafe mai, he koe tui te nanga o uwake na taraka sapate. Koe tui te nanga utuake, koe faith is a bucket. To me or a cup. Then hanga o haka koloa whaka o tua mea koe. O whai mai ke a o mako ki korana ke mate pake arums me atai ama ki whaitoka. A wepa o sia i Amerika he. Ka arume pute ka kai I loa. Mate matei kai mua me wawea ngā wea o tua kai he tākoni. Mau i. Ka mea ko ngoi lai mea koe putu. E ku nafo whakaupa, I wonder, how much riches of God o tufa mai e toko tapekia matatua, e to forai. Ko e ku I loto mau ia, tupu ai a e ku ina mu whakauta, o whaitoka ia, o where kolore ni taha no alo tanga.
ki whatoronga mi lai. Kai tuku ke maha mai koe hanga mi lai. Ki empty mi lai. Ai māku pai loro, ai lo loto, ai maoronga, ai ofa e kio ne oa. Ai tau mea to whai, koe hai ki i aau ne hanga o mai. Empty ai mea ate he otua. Ke iaha au ke alu, e hao ka kai whai tāni ho fofonga. Nā tani ia we kuke a koe ki mo'uni na hanga o mai. Awe ko ilo ai tu maalie, I riches from you, you show me how. Koe me e ha kakai o tu o tau coffin, koe o tau toru o tangaki e epa ku osto ngā. Koe me e koe pahao e epa, o ku te eki ki ke wawai haki mai whae taha, ko hao peo tupe. Mau tae to kam. Koto koe nā kiki anufu me a ke aungi. Mahalo koe nere a kou tā e whatonga. Tara noa pa moe. Tō tā. Nā mate ka tō mō. Nā ome rā marira tea. When you die, urak first 5 minutes. Urak minute ni mai tau mai te. Tau aro tō. Te ke toki whakato mara. I taime screen ai koe. E he o tua. Screen koe. Nā ia e whekana tōni e saita nei tā. Te ke toki whakato mara he uina. Whai o tuara rongana ke whai whakakepe ke whai. E screen ai koe iro. O koe iai hai uni mea nai pehena kai ke pehe ina. E tok screen ko ilo ko tato kami ke uako tui tapu. Koe e ako ko tau pepe tau whai ko screen a koe. Koe hae lahi koloa na ako ko ke o singawe aki. Tato mara, pakatara e whako e monu ia. E toi pe mai ki sai te o ate whai no mai toi whoki. O whakalama. Ai nana ero bring to life e ka kai koe. Bring to life e ka kai koe. Tai ni whanai, nai, ika kai kokua, ki te tānua ke he poka ki ngā ko ke ofa ki ai, o ofa pe ki ai, ka koe a whikama e hui ngai i ne hau ki māmani. Pea nā koe, toki for the last 2 minutes, 2 days, o ene mo ui, to ka mata lewa ki hanga u tau mai mene una ne hau, kai paho no e tai. Only for 2 days. Te hoka te nau, ka nā whakaam, ko ni alu pe koe, ka toi kamdek, mahale toi komiami. Ka wani agro whe marie o tua awa lema, ka tani ma tau whamau la meni. Ke whamau, how much, koe hai la, koe hai whai te tonu i tau tamu fua, ki o tau upo whaheti e vesi koe. Ai la, po, tau wei hauri, wrote a word, o kata tau ke an assignment. Okay, now, koe whukolo ai. Whakafono ki motoro, ke a usia o you experience ai kato katoa kotoa o e otua. How much of God you have experienced? Sopia. Tala mai e Paula. Te ato hulu ato he ngata ana o e ilo ka ne hana whakafono ke au sia. Ke au sia. Toi na ho lotu o e whai mea eki whakoia mea teo te ke au sia. Please kill me. I want to be complete. Oho whi mako hanga whai mea koia. He tene ato e faith ka te koe. So faith na ta ako ki ai te hanga tau hake ai koloa whakautua. Ta hau te koroia vilai ke hanga whaako oi mai te pawhiha i mate tu hanghe o tua awa vilai ki ai. Te kai ki awa vilai awai. Te kai ke hanga o tau hake. Ai whut koloa koe, whakatu ua te ki ai na o svai si supa o tun ke tau whai. Me he pe ki a o tau hake. Kada kau ki mo ki huki tua. Kau vi whai haki roto. Mai pe ia. Amen. Aho e ka kai ki tua. O rem dau ta utu haki pe ki ia. Kau kai ngai winga la. E winga o tua
e ai pe mo ui pe kia ka te mate kita. He ko te me e au whai, ko te afungi, he te ngā whai he ki ngā wele. Sa fo si tutu i pe pau ngā whai tō pe afungi whoke. It's not you. It's not you. It's the power inside you. Okay. Ko ia ai ki mea koutou piko i mai ai ki e tau wahi ke vesi ko ia. Ka tau poka lewa ki he. And how to receive all those by faith. Okay, so I peru tata habesio. He peru? Ko ia peru ne maua he peru? Ka kai kau e tu. O ki kai mo i lava te whahoi pu ai. He koia kun pe o tua. Kua pau ne tuyo piai ia, ka tene hanga o tō tōng ka te ngā tōru, o kukumi hākiri kia te ia. Sai, ko ki whailea pe o koutou kama kia ia he peru. Ko e tui, sorry, a ka loma, kai ke, ta mai he peru, kai kau e tui, o kui kai, hamo moi, whakahoi fua, it's impossible to please God. Sai, koe hao no hinga a ho try to please God. Sia me ka loma raki me staffi tō. Teke tau rame ka loma raki me staffi na hos karanga ki e tau ako ki mua. Na e mahina lang ka tau hana whakatupu ki tau he o tua. Na whakatupu ki tā tōru tua ke tau mo ui pe i he tui. Amen. It's normal ke tau mo i he tui. Koko pa ke mo ui he tui is abnormal. So it is normal. God created us by God ke tau live by faith. Na kai create koe mo au. Ke ta tai tui. He kono hinga, he te whamamahi e o tua. May God said. Me angara marak me stafitu. He o wha e ai ai ha maa noni me o tua, o kamata me he tui, pe a iku ke he tui. O ange ka whora, ko e maa noni tene mo ui, me he tui. Asi, mea mahina mo oi. Ko e tau mo i tau kamata he tui, iku ki he tui. So that means there's no space ke tau nofo tai tui ai. We have to start life with faith and end up with faith. Faith i he ha, faith i he tui i a si suka i si. Ko ia i ko tau mo i nai plan be o tua, ke tau kamata i a si suka i si. Tau end up i a si suka i si. Pero hamene whakatō whahoko kono si suprai si koe tui, faith. Ma uen? Alright. Koe ai nau hinga hana whakatō ki tau tolu. Me kamatanga ko si suprai si, i he tui, te tau end, i a si suprai si, i he tui. There's no space ke tau end he te volo. Ke tau kamata he te volo, pa tau end he te volo. Ke kamata he end, pa tau end mo he te volo. And he, nai kamata le lei, pa tau end komi. If we want to make God happy with me, I have to stay in faith, live in faith, start everything in faith, stick to the faith and end up in faith. Okay. Lama, okay, so lama me stafitu. Alright, pode falar Noah, Habakuki, Bahayua, Besma. So, Kete ko lama rakta fitu ko te ha ko ma onyoli mo i tui te Vincent ma onyoli ko hana winga ko homo wi o ku very right relationship mo lotua ko tahi ma mo lotua o ku mo ni mo totoni pe ma onyoli ma wai pe so you are right. Okay, no for them hema on ko ia o koe fua e o tua, mo ui e tui, koe ha tonu ho tauhiwa mo e o tua. No ta tangata, there are some people o na tahi na wā mo tangata,
ke tonu me mo halelei mo tana halelei ka koe ke tonu na wa mo o tua. So they're not pleasing God, they're pleasing man. Two kind of pleasing people, you are pleasing man or you are pleasing God. But taimi ko to tonu be right a te tau ni mo o tua, you are pleasing God. But taimi ko o hala o tua ka ku tonu la na te ta, you are pleasing man ka ke make God unhappy. Monia? So it's by the time for us to make sure ke cut off God and man pleasers. Never hoi fua ke tangata. Ka ke turi maa peke mea o ke wha hoi fua e o tua. Hallelujah. Maho hapa kuki? Maho ves wha mai? Wakai, koe mai fia ke kai kuto tonu. Ai roto ke ia, ka koe maa noni te mo ui me hele tui. Toi lave pe a profita koe ni, koe maa ni, mo pe me hele tui, fe fea karetia tau tataha. Karetia tau tataha, mo kiki me hele mea koe ia. Ke ona mo o wha fe kiki horo i he topiki o tui anywhere. This is what the Bible says. Koe maanu ni pagata hape ke mo ui maani oni, o ki kai ke mo i tui koe. Kai ke mo i tui koe. Taka pau ke tui kai fau me maani oni koe tui harai ia. I tui kehe i o whahei. Rau mani a karetia mai tolu vesta taha. Hea koe pehe ki kai whakatonuhia hataha, tukotaha i he ao tua, i he ene tuunga, ki he lao. Ko mahi noi me porforani, koe maa oni tene mo ui, me he tui. Me au au kuna kaki hake ai. O kai whakatonu me hataha i ne tahi lao. I me mahi no. Lau ia koe karete watu vesta taha. O me kai hataha e whakatonu hia i he tahi lao. Koe ai o ko whenga ke tau hiki mamahe me mea koe whakarao. O na tahanga ngari, a tau ki siasi ke lere whakarao. Ne me ma. Koe ne he o kuna whenga mai ke write ha document o ha o whakatutu wai ha whairao i wanoa ke whanoa pe te au, ke whaiki i ai e tangata, te atupara leo ha tau siasi o whoro e me ha o nau maa oni whakarao. Whakanisi. Whamea ki he. Kai tala mai whawha, no, ofi kai te kai qualify for ia ke otua. Don't live by laws. Ko mea ke te livi ai, ko hawa live by faith. I ho wheo, i ho relationship e moe otua. O ke maa, mo maa nyani pre mo ui i he tui. Pe ke change ai from glory to glory, from step to step, from one level to another level, till you become like Christ. Is not by means of law. Ka kuhinga ia, ka ihoha, iho tui, ka hanga ki o rute ki o tau, ka ke au, ki step ko ia o ta tau moe o tua. Tore ngai te tau ai hake peha mea. Tau wha ke la, te tau mo ui maa lua loi. Tuna kau maa lua loi, te kita loa. Kau kai te heart is kicking. Ke mo ui ai lao. Kau ginga ia, tuku mo alau mahi kene taki tau tau. O a tuku lao, kene whodutu. Na, o, hei ke alo ia, ke ha, o kepa, e na kuini pa to o i kumalanga. Pa ke kipia ka oska o si inu pe o a o. O si inu pe ia. Ka tau pelo me tata mo e tau, uni whakapa koi. He i kai te uha. He i kai te uha ni mo e tō taka koe hau tapu ia i he lao. Ka o sewa, o si mani pe ho whakau kau au. Kai ka me te ne make you right. Ka koe taha, koe faith, good faith, and you try to please God in your relationship with Him. And you live in that relationship. I whake whako ia.
Tātou o tua ke whiwhia, rather than keeping the law. Law is Mr. Moses. Ko tūnga ia, ko whenga project ia na lera a Moses e. Ko whenga ia Israel, ke nau tauhi ai lao, ke ngai hoi fōmai o tua moto tonu. But the reality, pai whe mahe o tua i, ai tauhi lao. Nau tauhi na tōre lao kako o sta nau mau i pehe nau tōnga moi. When Jesus came, hanga lewa e siso fully o plingi ai roa, I no longer fit or live you by law, it is by grace, it is by grace, koe ke leti a o tua, koe mea i ho o moutu. Me mahina, whakawheta. Koe he peru tatawe o sön, teke osi. Pefe a he peru o futol walu bilai. Osi tau lau ka loma ora vesta fitu toi, lau peka paku kiwa vespa, lau peka kaletia totata. Taka whakasi he peru o futol walu. Hebrew 10:38. Ka koe tangata maho ni aku, tene mo ui he tui. Kao ka pau te holo mui, he kai hoi fua, o rau maare ia te ia. Very, very touching word of God. E kai hoi fua o rau maare ke hana koea. Tau anho mena tō ka mamahi, grieve. The Spirit of God is grieving. He tau holo mui. Tau holo mui. Ko tai mi goe na tau o maulot. This time ko tau yaki lot, holo mui You grieve the Spirit of God. Ko tai mi goe na tau malanga lele, ko tai neko ka ki tato malanga ki tato. E lava pe, I don't want to charge you, I charge myself. Ke tokanga, ke holo mui. E maki I putu ko he tau kepe o soni. O ka pe maka o kai ma tāpule o kui, ko holo mui o ma. Ko tuku pēni ka eo se si mamahi a soni. Kau le angia. Ui pe ato I ingoa, te wati kai ko holo mua o ma. E sai angia, kai to ame holo mui o ma. Ka koe o ma holo mui e holo mui mai o tuha mo ni pina ngalo ka koe. Mana tui o te ke holo mui o ma. E koe holo mui e tātaro tuko e o mai o ma. E me mirai. So kipa. E holo mui. E ke toha inga hingoa ai he kau mata kule. O ai ne ko holo mui o ma. Le mato tāko ia ai ke tō mata kule ha. E he koe mea hohoko e hingoa. Mea hohoko e hingoa. Koe tai mirai ko whaasi o ko he whātaranoa pa hokulata. O whaawi ake kolo whakaanga. Pau me lea me kia mo tala whanau I no mau family. Toi kolo whakaanga li ia ke wao. O ato e whakaanga. Ai ke asi he mau fua. Koe ngā, ko tau fu ko loko tau to e whakaanga ia. Koe tala no ko tau pe e whakaanga. Koe sia ko tau pe e whakaanga. Me ko tau pe whai e whakaanga. Whakaanga. E kua uho fo I ingoa I become a power inside us and we live it. Sabi la eu e kano hingoa o. Koe vi lai pe patu pou lahi, koe whera koe lahi hap me mu, you become great. Ko tupo e great. Hallelujah, o ka pe kepe. Ka whawhitai lahi, tu sera ho ta manu. So, koe e ko tātara noa lewa, ki he hepe ruho o furu tolu mai. Ai o poke o sini. Lau mai e bilai. Bilai toi lau mami. Ka koe tangata maa ori a aku, tene mo ui he tū. Koe tangata koe o tonu in a relationship mo otua. He koe ha, koe maa oni, koe maa ni hoi e tui, koe tangata o tonu, a ene tauhi wā pia mo otua. Koe ne mo ui e nai o mifopia he tui. Ai taka koe e. Koe toko taka koe with bad relationship mo otua, o kai mo ui e he tui. Ke whai pe me o sio kai papa. Ke ai pe ke rere koe mau tiri,
Oi whari ki hafu whara pe ai ake hafu ngatu ke mata rere to be seen by people. So again. Ko moti pe ko lawani a ko whai pe ko tawe ke mata rere ko ngā ke sio ai papari. Ka me mai e o tua. Ko e ko maa o mia. E kai mo uia e mamata. E kai mo uia mea whakari a ke sio mata. You destroy faith. Ko lime me peo ka whakaawa ai faith. Ko tuku ko e faith, you don't worry about what others look at. All you are is your right relationship with God. Okay. Kita mahi ngai tatau hiki lewa if it confirms. Alright? Tau sio lewa ke mea koe tui. Ono ngawe aki. Hepe mo kumata. Ang pagkakain ko, tola ni kau tui mo na whaina me na tu ika ke mahino a me a kui ko tu. Ko o si pe tau fo ia ko ko ni te tau to ia ko kai kona haki hake ai me a ran to na ko mo tu. Okay, this one. Pe ko eni ko anga o tui nganga pe ko character o tui o faith o kone whakasino a ngahi mea o amanekina. O kone whamo one na mea o i kai ka. Sai, ka mea ke nofo amanaki kia. Na mea ke nofo o amanaki a you hope for. Te ke sio ko ye ke ko whaka amu pe pa nofo ilo e hao. Sai ko mea e hanga e tui, kune asanga ia o whakasino ma mea te ke sio ko ye kia. You haven't seen those. He ko sio peo he pe ia ko ia kumole ke ia ko tui. Ma tu fo ko tui ko sio me te ke ha sino mai ka be osia sai. Ka ba ko ke sio ko ni. O ko ke e mi atu. Ke mau. Ha fu $1 million. Everyone like to have $1 million. Te no pe maha $1 million. Pa ke os whanomo e iai ho $1 million. Pa ke os i ngoi e ma ho $1 million. Sai, ko e ka e tui e pehe honoroto. Kau kato ki si o pe ki ai, e tau tui. E kai koe? Bega tau ki si o ki ai. See? He's trying or she's trying to change the faith into we can have harmony. Ai ko whenga a te waroma whike whaloto si koe. He kai rawa mea koe, ho milio na ke ama. Haurewa ai fo i te waroma o kamata ngawe i a koe. Tapu pe koe ki ke toku mamata pa ke toku tu. How can you get the thing without no faith, no coming. No faith, you can't reach or see. Sai, koi tui. Koi foi $1 million. I believe it's going to come. But the well, in that $1 million, I'm going to buy a new car. Was for tu ia koi. Ano makafasi sio pode ngawe ka tawana ka ke pick up your car but come on me say no I know it's going to come Oscar be ko ka la mano be ka to etera be ha api he foi $1 million ko tui ko sia e kam kamata leva ke ngawe la ko ye te fasi sio ha ume ko ngako ka te ke asima ia. Amen. Ko hinga fo ele a ko tui. Ko ho falala ke mea ka manaki ke it's going to happen. It's going to come. Because your faith is not your faith, it is the faith of God. Because faith will start from God and end up with God.
E me mauria. Sai. Miliona tola ni. Ni fe mau happy. Ni fe mau hafana. Não, o se ele pegar é na fana. Ela comata dela que não há o teu pai fez, o come mais saiu de teke, o come mais morreu, pepe, come mais morreu, because it's definitely I will have a baby. Right. O hinga é faith. Hope to something in the future is not sure. Alright. Hopan kue sai. Sio e besi ka brata tahat ka ke tana mai pe ko hai uhinga tu e to ta poia. E peru tata sugat. Mesiwa. He makai ko ene a mea na e mawai he ka matua e la wo lele. Sai. Phase number 1. Bestolu. Kodui. Otautani ai. Nelanga nai universi e fora ai otua. Sai. Não porque io ko hemena langa ake he otua universi. Kone ha. Kone pepe otua ke mama mai pe ha. Ke ulo mai pe ha. Ke tua la. Pe tua mahina. Si creation tan atata pe I fora ai otua. Hala ne ko ai me ake ke farala ki ai. Koe. Io como ogni ai fora ai otua. See? It helped me to stick onto the word of God. Konunga, hena fora bebe hoko mai. Na bebe tu mai pe tu mara saros. By the word. Maria. Ko hinga ia, ko vesi ko aniverso no tolu. One tara mai. One hama e ne langa na unvesi e fora to ape ko I kai tupu e me au tau sio ki ai me au ha. Si, e ko lau e kau sai ni si na tupu a mama ni a me ha pe tupu me ha pe anwa ke le kau sai ni so natura ai na me ke ha pe ha. No. Ko fa ko I tata me fora na fa tupu a mama ni by the power of the word of God. So what they speak to Vika we say, well, I'll speak to the way God may never tell me for I'll stick to it. That one more. Kawa. Kotoi na atu pe otua peri hafira rau ole ihake ni. Pagorale. Koye na famoni mana ne ma oni na famoni otua funua mai me na ni omi. Per koye me ke lea I ko le bekia ke lea pe aula ele. So we learn iai ta ko pasio pe otua me a fira la ta foaki. Au ka fai ha fira la foaki. I have to give the best because he looks at it. Ke ona amaka ke I ola ke avele leita ha. Ai he va lunga ko wako ko tui ko otua ni lava afio ai fila lawan ki ai ni mai noia okay katoro ko tui na hikia inoke ora ni mamata ke mate pena kai roa ko hipo hikia he otua he te eke hikia ne famo oni maana ko le faraho I fu ai otua I wish inoke na hikia an iuso ke disappear inoke tata ye na alu ne hikia inoke pa kai sio ia he mate kai teke ke hopo fo company disappear a inoke fe famo pe kai his life na famo fu ke otua. So what it speaks to me to live in a life
te whakahoi fua ki he otua. Amen. Ko mo ui e whakahoi fua, whaka owa e pewe lai o tawhe puri ngaki, pa te mo whakamoon mai ko eme mo ui na e whakahoi fua ki he otua. In God to carry. Tawe bebe koe. Tawe bebe haa. Suke, mo suke ke kakai na na mo ui pehe tu. Whai pena tore whakahoi fua. Whai e otua no reward. Aki nā tōru, whika whā. Ko tui, nai ngāwe ai anoa, I hona maro kia ke ngai mea, kua te eki hāmai. Pehe ene mana mahe ke ai, nā ne whāua e a kēmu whamo ui, a hona vi io, koe nā ne whakahara I ai a māmani ne hoko koe ea ke mā no I whakatu. O sio ka mista noa. Na e tui a noa ke wholofora ai o tua te wongharo maki. Ko mea mamani mo na mo ui. A pere wa o tua te wongharo maki o whakaroma ki ia. Ko noa pe. Ko tangata na e hau-haua. Te ako whai mea ka noa ki o hangi ko ia. Hārewa e toa e noa e ne. Ke ne tui ke mena whai mara he o tua, o ne mana wa he, ai ne whak me maha ake. Paka whaha I e ne tui, ko e tau who waka, ma tō koe me motu, o ko who e waka, who pe ofi peki ma tātai. Ke whai mo who e ne osi, pe toko atu peki tā. Amen, ne? Ko e who ia anoa, far away from a lot of fonua, far away from the sea, from the water. Ko I ngana e tui anoa ka lomaki ko tui anoa e lomaki o toa fo mamani ko ni pa te nofo ka fo roto fai ko ia o ma e ke ha kai pe ki o runga ai fo baka ke me mau hao ke mo fani mo fani. So ke tui ke fo fora o toa, it's going to happen. E hoko. E tau mo ui whaaho, ko whia mao kotoa pe, o siro o tua, hanga komi ho lau whaaho. God is going to speak to you. Pake hold fast here. Hold on kia even though involved I'm waiting. But God is trying to make you the best of waiting. He koe mea tatare o tua ka te tātou, ke ne mao o ta wharalang kia ake e tau wait. Oh, ganema. Ko tui na tau fua ia Abraham me hono I. O ne awat me whonua ke potu ko ia. Toki ma o mono to fia. Io na ne awat e kaite ne I ke o ne alu ki fe. Toki me angani mau. O tā ko fe tuk tuk. O hiki mo whaliki me hono fe tu o alu. Tane noa ka fra. Kai ira koe ne aki whee. Kai alpe foi for ai o tua. Ka me kia tāo fua e pera mondoi. Tu o alpe wholua ke potu. E utoki whakahātu ka te ko. Hallelujah. In that way, tāo fua e tā. So, obedience to the word of God is the key. Ki ho o alu o au. You know how Abraham ended up. Kotoi! Mesiwa, ai ko fika anoia. Nani hanga a ngofa ke whanua tala whao hange koe nofo muri o ne whare ake tēni ti pe whakatamo ai sake mo se kope. Nau kaunga e tā o whakoia. Nana nofa manake kolo, na tuunga I hana whafufua. Mohono tu funga lahi, koe, tu funga lahi, koe o tua asari. Nau alu kotoa, I ka ngata pea Abraham, I na alu ka alatai, ka mo ne whanau, a Isake mo se kope, o nau alu ke whanua pea o nau nofo ia. So the point is, they heard the word of God, pea nau tūle ma mūgo alu ki te tūwea, pea nau stea I o nau o i koine po te nau fai. Whawhitu, koto
e le lau koe toko taha ia whai ke ne lea a ia koe tara ofa. Hanga e sera o ilo koe tamani ka lea koe pa kene whai ke ne lea. He kai ke noia ki kita. Amen. A tu whangai tata e wharara me o tua o tau pe whai mo one lea ia o tua. Lea e o tua sera. Ia tape ni e next year. You're going to conceive a baby. Pipika said, oh, this is the word from God. Well, Lea me o tua. Kai to the baby mua. Kai te pipiki ki ai. Oh, this time next year, this time next year. Ano atu, whai. Pea maki i whanga sera laia. Ki kata manuki. Pea lava noa. He ku kape mana tūla ia, ke whonga ko wāmuki ia. Ko vai, tā whia futu, kai tui malawa ke whanau. E anga tā o mai mea tai malawa, ko ngā ke ngā tese a tui a sēra. E ne tui ko lea tai o tua mōni, pape, how can it be true? E anga whewhene hoko mana te au, I'm too old. See? Kai kei mea sēra. Te foi afo, kilo ku kamere motu, koe o tua o whai ke ene lea. Piki pe koe ki hai. E nea atu koea, te a o mea e eki. Well, tau hoko mea me ai, me sta fitu. Ko tui, ne whera rawa ki ai Abraham a Isaac. Ia mena whai o koia, ko le tāia ngai tara o wha, nei kamata ke whea i hono tofu pe e taha. A ene wholawhola, e ngata ia ai sake ai lau koho hako. E nane pehe koe, mea na amoe pe ki a ka uma whai o toa ke whotu mea i o nani toi mako ki a me lau whakatata. Sai, it's the same thing. Ie pehe mai a rotoa ke to'o a Aisake, Abraham e ave a Aisake, the only son, offer it to me. E rei ka haloto Abraham, you know the whole story. Ai e tala o fua Abraham, aki e le whalara pe kine o tua o ne tau ki ai. He kai ke nangari aki, a e le whora. I advise you, kike alo lau pe poni e whahinga tui ke he o vai puna kakia kai a ho o situation a au. Ki ho whanau, ki mea kara, koe mea whapaana, pe whawhetu te ke au start living a, pe koe maua e iki. Te owa pēne lau ngai mea koe, kaku whuloroa, kako advise you, ke tau ngata ai e fōi. Tāpa ki o Aisake, e Aisake a se kope mo isoa. I e vesi wanua, ka koe wha ose a kieni ai fōi. Tui whika hongo fulu, vesi wa taha koe tui, na tāpa ki ai e se kope a mo whoha si o siwha. Tau taha i e ne teo pekia, pe ne huwhanki ki hono, ulu i toko toko. Mo si o lewa ki ai. Whaka osi ake tui o e pōni, ka tui hoko atu po whetai me whakatahe atua, ka tui hoko atai, ai hoko o e utui koe noa ke osi ai fōi wahe. Ka teke a kolewa me ai i o a situation uro i chama o assist. He taime ke lawe utu kunga kotoa pe no e hande o ke whenau that include in this chapter of faith. O kau kātoa hau whia maunu te maa mani kātoa i wākoa. Ka ke sio lewa, koe haa secret ina ngā mawai. Haa secret ina mawai e sela ene tama. Haa secret ina tāpa ki ai a Aisake. Mo se kope, koe haa secret. You have to find it deep down, go deep down to find out a root cause. Amen? Mo mea with our friends.
ku he bo ko he mama pe me klo ku la no fa inasia ki ho ma la ma fa ka yo to ma fa ko to be no na lo to flava da ka ko ma fa no ko la ho fo la ko ko ma fa ka ma ra na o to pe ma ka ke ma fa ta ka ni hoko mai ko fo la pe hoko mai fo la i fiaf ko ni to na hiki ki ma to ma wilo na idea ma wai ya ma wilo na idea do le ma kaka kia yo le ma fono ma fai e ma hoko la kai o tu mo uma mange ko ka peteria ka mo nga tanga i fola na fai me ko do be na tui do ma fafta ma ngai mo ma la ma ri be ma mo ui ko mo ma ro to ku mo ni e tui e po ko na hoko na ka ko pa ke malama be ke hoko ye a ko ko do fa fo ke ai video semani pe ma fola ma ko ia a ko ni fa ka pe ki na ya ko ri ko ho pa ko fo no ma pe do ma lo to do ka fa se ka ma si di lai mo se ko ka pa be ke to na se si ma be wa ma do lo to e fa ko lo a ko ni ma ko mo ni ke ma mo u yo fa ya ma fo no ma ke me tai ni ki ka ni ko do ma lo tu ma fa se ka ia Christ ko ano ka ko ma fa mo ui amen do igreja da o ki ma ofa tu mo fe la mari ma kon ma wa ofa ni ma do na hili kai fai do ka na